Silaya ese na ban kama chu tu ni hi Christmas season hong lo no Sunday ma sa pena hi to hanin na pathin lam tu din ki won ya lut ki pathin le ka bo thing sim do diwa kan din chu emos bung di chang som lam ni ana veo ka te emos bung di chang som lam ni in sim da ing ka te wo Israel nang jong hi tabang hi hitabanga hi ka bolding na hi hitabanga na chunga thil ka bolding ji hin wo Israel na pathin lam tu din ki gun na pathin lam tu din ki gun tao na chom sa mo pakai na thu sei dinga ka ngai tu na bible chang kan sim do ta in sewa ko na chom cha kong keu din na diwa na thagau thingin khat chit nei viluvin lang na thacha ke ma yong ka le ka kam ka ta sa ka namang cham tia pan pinanga ya ka phan ho zo sin khona hin thanga paka jisu mina ka hong ta ba hi kumbula pa na hi kinem ta inanga jino Christmas rangal da thia im ji win ama sa penin ka chin thangwa na pi Christmas hi festival mai hi poi ahlowa hele gel dauding hi poi ti hi lung timuba masan angai to hitin Christmas ong ke man pat dan hi Roman Empire Constantine kitipa hi rung lengam songa denga Christian lengwai pu masapin an hi avai pu lai AD jathum som thum lagu komin amasapinin 25 December hi Christmas pakai Christa pin ni khoin anamangur na hi Zele kum phavet jovin Pope Julius in 25 December hi pakai Christa pin ni khwa manding in phondo na nenejin it's up na to December 25 hi Christmas ni kho hi ka imanjin jiang ho dai zanhla hung viral khat chu tarik nga Christmas mang lo yang om it's wang chu Bible long hi pon alowal tu yong ki tu lo hi van noi chen rong pi alowa limi masaho pathin man cha mi hoi hiti ding a hi hiti a hi tia hong ke mang chu December 25 hi in Christian masapin leng masapin Roman Empire Constantine hita banga AD jathum som thum lagu ma ane pon do Pope Julius in 25 December hi paka Jesu Christa pin ni khwa man jing ding ai ta kya ane nam dat ni kho hi tuni chan ge ya e ho yo si ni manwa I che piu hi ti hi igel do jing di bin de yomin pathen thu hi te nga hele Bible in ai te se je ai lo wa hele ni ma so ho pathen mi hon hi ta banga hi ham National Council in hitin SG ti ho ta bang ai ti nga la hin pathina ko na thu he ti se kim na hi ya chu Christmas ki man aphat chom na ibat na hele Christmas hi Christian te keu si Halloween le Christian hi ho se sa adinga Halloween adang ho zo se pakai Jesu pin gel do ni ko hi ti Halloween gol no mamang tam ta amin hi Ichen now lacing hi ve leo he tuon India pum kya yong 25 December hi holiday ya ki pong do so hisin ni khol hin Hindu ka he poi Muslim ka he poi Jainism ho ka he poi koi ka he poi mi ta ho zo che yong hin hisi festival khada hi ti wa Jesu Christa pin ni kho chen ma hi u jong le ki pan ala wa golno pa bolo wa hin kono man wa ta chu hin ko ne manu tam ta om ne hi tu lai jong
ya chu kim khat na te nga chu ibat na le chila ya hin ki het chi na kim khat na te nga ki het chi na Christmas ani na a chu kalhagau hin ko hai pathin mit vat na te nga chu adi lo ipium ta aphalo ipium pathin mit vat na te nga ki lom lo ipium ti ki sem phat na te nga hi chi a chu imana hele Christmas in man ki ho thom ding ahong rung tai ta mo man di hilwin sele ani na a chu midang ho pathin thu sei pi na midang ho pathin thu sei pi ne ti te nga le hin Christian te mo pu na len ta khat cha hi ne e ho hi pakai Jesu Christain na ho chewin van noi gam tin a ki pa na tu pa gal hang le ji ata sana au mal apa acha chule lagau thi minin baptize ka bo lu hi Christian te ho mo pu na len pin ta hi Christian te mo pu na len pin ta sa ki mo sei the pon pathen thu sei ja gan thei tu mi ja nam ta pathen thu sei ja thina tu mi ja nam ta pathen thu sei ja ena lo ki phet ha mi ja nam ta je chun ti mo pu nau lin ta chu hi jong le hang phong ta freedom ta sei the nau nu ko sam be se pon ama wa Christmas ong run tianga le hin na loi na gol ngai khat pathen ho lo khat ko ma yang chun na ki wok kin a ko nin a thu jan le sei the ji na hi alo wa la ni heng na ko mo chu pathen an het do theina dinga ngai lut na thil bol chunga na bola pathen thu na sei the ni yong chu au me na hi ya chu Krista chung sang thu sei hi thil ha sa ta khat cha hi yong la December ha hung hung teng la hin mi jo sen Christmas season a hi tin Hindu Muslim Christian chula dang kitilovin Christmas carol chule Santa Claus tilpi kiti ho hi a ji ta ha mi jo sen ta sana hisa ko na sa lung chim hi isanya mana kipi lut na nei je hi tun rong e ho khang lai te ho hin tu tha sunga hi dari iza janam hat sunga hi Christmas carol an bol di hi heti ta banga Christmas carol ki ti tenga le hin Christian te in sung se a lut lwa Christian hi lo ho in sunga yang lu lwa hita cha wa chela asa awa la mu wa akipa sa awa amon akipa na ja lo wa chu thilpi yong pi jiu tam ta om ya chu ibat na hele Santa Claus ti pa hin Christmas ni ko len thilpi epg ngai lu thilpi epg ti hi gel do na in he Christmas ting la hin hita banga carol la ki bol ting jong la hin ni hon thilpi epevin sumla pa epevin nei logo epevin akipa na zalen ama hon gip bol ji na hi hita bangal hang pong ta patien thu se ki the na hi Christmas ki man na phat chom na hi tu lai mi him ten Christmas man da no ga vel hin Christmas hi agam la amun dung zu jin akiman dan jong azat chomin sele December sasung hi Christmas season jong akitin kumbula pa na ahaw awai agan thi lowa December hung run na Christmas man di himizo sit angal la Christmas ong thuna hela kum thun mel chi na hin Christian te dinga ki pa naw ni ko hin ki pa naw ni ko hi banga chu lunggel chom be khat chun ilung chi mu wa na an to a in ko wa na hin to a in ko isa lo da nu le da nu hung za chum ji nei point thum ta bangin ka se no min jila ya hin Christmas hi give a chance thil ki pi to na Christmas ong run tiang le mi kim khanin thil ki pi to na amang ji bin hi kumbula pa na Christmas ong run tiang le ka ngai lut pa ka ngai lut no
ka kho sa anu ka kho sa pa ipi ka pi din ham ti zo thunop lai hin khunop lai jet min ima aboi be se lo la jin ke bi siwa kor hon jong advent Christmas kamang ji he je pa la jen gift exchange ka bol ju so en mi khat ki pi aman pi ya za ta san ta te worker khat na khina ji ngai lu so ke ki hina chu hiti jen aki koi jin he je kalwala chu pathian in nang ma ko hi gift na bol sa no mam hina en he sa chun lottery ka sem ji vin lottery chu ka do ji vin ke man ka do pen chu ken Christmas gift ka pi amana do pen chu Christmas ama cha pi hiti jen Christmas gift exchange til pi ka bol ji vin hi hitia he tu nya jong nangin jong kum thung ke yan hin ge kum lung ke yan hin ngai to alon na lung tima cham ding ji mi khat tu kumin wa Jesus Christa minen ken gift bowling kate Christmas exchange aman jong koi tabang khat ap ken jong ka pi ding ti ho tabang hi lungel gift exchange in Christmas among ji bi nei November ha hong ki chai ni pathian ni ni ha in ken jong gift neu khat ka mui nu pakhat na ko nin ka ge la hele na hon jong koi tabang khanin na una naw khanin Christmas til pi akong pi na hi alo Christmas ngai lu na la kong pi na hi ti hi imu mai the yo hi nei Christmas ni ko hong run ta ka sia hi 25 December ka sunga hi koi tabang khatun na pi no malon na pi the hi alo wa hele mi kha jong nang ko ma hong thung the hi na hong na bol thi hi there's a gift exchange ki bol na ni khu hi ipi vat sa na ham paka Jesus Christa patenen wa noi mi tho angai du cha chu achapa hung pi nau ni khu chu Jesus Christa patenen achapa Jesus Christa hung pi nau ni khu hisiwa che hon ipi bol ki tu ham angai lu na chil pi mu pha na wa chu e hon jong ama chu chibai bo a ama chu ngai lu na le za bol na le ama ko ma ki pi lu na chu ama na sa pai pi o hin e ho chu ama ang sunga e ho ki pi lu du hi na hi gift exchange chu tel ki pi tu na hi ani na he ba na he bon tha ki cho nan a ki mang ni neo la ja Christmas song thun ti nga hele kanu la kapan sang khol to kai cho pi ding ti kin na len ta ni kin nei chu tu la ya wa talo mai the he wang na lai mai ti ane ki gel chu sa te hoin anu apan van tha cho pi ding anu apan thil tha cho pi ding ki ti pa chu alung chima agela se kin na ta chun Christmas angal Christmas ngalal no ma hi achutia hel tua hi Christian spirit na chu igel du ti tam ta von tha ki cho ki ti hi lungthim tha kana pathin kom bela hin ko manding ki pa chu da von tha ki cho ja ki pa tam ki ta min von tha ki cho zo lo ja kap lo yo tam ta min ya ju Christmas jong hi ahung hun loi na dinga lungthima kinap na nei ta hin ko mang jong omin he banga chu tu ge ya jong hi mi kem khat chu Christmas van tha ki cho na mang hi tam ta kum na lai hi tu a jong ho bong sung wa hi tu la sunga hi ka chan mui pi ka cho pi ding ka cha pai pi ka cho pi ding ti igel pau hi he je pa hi mi him ngai na mi him hin khu ki man cha dol cha hi von tha ki cho na Christmas man na ki ti chu a si hi poi i cho di wa hi i bol di wa hi a he wa nga von thai ngai chat bang wa cha lung chim tha hin ko tha ki man cha ding dan tha he je pa chu hin ku iman ko mu wa hele pathian ki pa na e ho ki pa na jong hin tin pathian ki pa na jong hin tin ilung chim wa Crystal hagau chu ki pa ding ya chu van tha ki so sit na pui a hi na ma ho din Christmas is la van tha bo chu lung tim sunga sa lo ding ama ho ding a chu Krista chu
Yesu Krista nang ma dinga pieng e ho dinga pieng a hi ti pa het sa the tiang wala avon tha so nau so nga chu tun chot hin kim lo nei thi ni ding lam pi ke ko mu pi ne ang chu ding nei athum chan na Christmas song run tianga le hin khunom man na in mi tam ta na mang ji nei le ka khanin kusunga khom na wa nunga ka hai poi gulhang ka hai poi minu ka hai poi mi pa ka hai poi mun cho ma so ta ga ma kum thung ke ya ga ma service ball ham business ball ham lekha sim ham ai lo wa hai la ka ngai lu ka lung si ka mu nom jing jing mu na ding ni ko hi ta gel lo yong o mi nei he jin ni ko chong lun tieng la chun mun chom chom ho bang loi chun hin khunom man na ni wa june na sane na aman wa hikya choma ho nu jo wa ke pa wa hin ko man wa a he wa nga so a chai na choma ho dinga ke pa na thung jo lo gan the na ha sat na dungim na alwa halata chu nu ma sa be se wa hin khunom man wa garia viu ta lai wa le hoira mana accident alo wala tilpolo bolji wa hung ki man loi alo tilpolo bolji wa to se ja chom to loi eso se hin kono man ko sa chai na chama da gan thi na ya cho hin kono man na ding hin Krista ke pa na ni ho Krista adenga ke pa na ni ho ai man ya hele Christmas iti ham ti hi lungel na atha be ahum do ding hin Christmas a chom lama se din paka Jesu Krista va noi mi te chon sit na ko na lat do ding le bet le ma ahung pin gel do ni ku hi ei lat do ding a le bet le ma ahung pin ni ku hi ka number 1 a gel do ding hin hi chin ni ko hi pathin mi ngai lut na gel do na ama ba chai na le ho na a man ding hi Vam til ho la a sin le kha thim tila kel ngoi chu ho chu Christmas among ma sapi na hi tin ki sei le Bible dung ju ya wang ki sei di mo lo ding hi nei di ding hi a sin le kha thim ho so lam mi chu ho pa ka Jesu pen he tha anun now sen na bet le ma zo nun now sen chu sebai abu un a chu na now sen chu sebai abu un ani na a chu aho uvi na sebai abu ovin aho uvi Jesus sa tupi amma ho achewa akal sono jo pathenen apujin a asin apujin amma ho alhunovin now sen chu sebai abu uvi anga abu ovin aban ama ta uvi Matthew bung ni chang som lakhat Luke bung ni chang som la kuma pa na som ni chu ni ve leo chun Iti sa nai mu diu hi nei. Ije chun Christmas hi Christian te dinga paka Jesu Krista hung pin gel do na ni kho hi in hin lami kam khanin golnuk festival da na angai to kha anin pakai pen lam jong he phalo ma hin ko manwa le sit nuk sa na man ji te wa hele paka jin thun na ding mun ni koi ki ti king do ji Yesun tunin athai ki gel do diu diu min Christmas is bangamang dengan anak ibu nem. Kita bangsun tu kum jang hi ingalal jang Christmas tu het man lo ka mang dinga kibong hitabin iman khenu ni ko chong long ding hitain. Ya chu nang leke paka Yesu hong pin lim dia ikta banga kibo ne ne vem ti hi athu pi pin hi. Tu nyai ti ne kibo nam. Iti na kigo nam su hai tan gelo hite loi la gol te hin ko nom man khom na da kigo nan nei ham midang banga gol nuk mang ja na kigo ham paka Jesu Krista va noi hu hing pu lam tu ja na kigo ham he chu gela nga jin he jun su bi te ho paka Jesu Krista hung pin ding la ja jong mi tam ta an ta salama kigo nan na sa ta ne nei yo Leng ho in sung yong ki go ngu bi. Bidang tam ta yong ki go ngu bi. Ahi wa nga
ki got na tam jong la pathianin avet na Jesu Christa hung pin na dinga adei han za chom be ni ka le mi vai cha koi ma het pha hi lo ama wang ata sa ki su thieng jinga hin ko mang anun dan akhan dan ni homit na lung thai pathin mit na lung thai ni khat chunga bo chun hong ki la ngin hichu ko ham mita hal Mary su pathin mit na lung thai jin pathena dinga thin hin ko mang hi jin pathin lung thai na mi hichi Mary chu pathin an bil kai hichi an bila konin pathianin ama chu counseling an bolin pakai van pilin counseling an bolin his asun ama a konin pakai Jesu Christa chu ahung kizilin ama a konin hung pinga ti sakim na hi na sei bang chun ka chunga hung ta han ta ki phal keu na pa chu pathiana dinga ki pa na ta a hi na hi dunya jong Christmas ada ki got na diu chu ki gel do ding ki hol chen ding ki vet chen ding hitia chu eya Christa apin the na dinga chu thildang jo si hi pai mangal le ha Christa a dinga chu adei the na hin ko pa a chu paka Jesu Christa pin the na dinga amalam to dinga ki got du je pachi na di ya cha sai nei a most bungli tang from the nya chu go Israel na pathin lam to din ki gon kya pathinin Israel mi te ko mane sei bangin tunin paka Jesu pin mi ko Christmas igal da no te ki hana hi ta asalama ki go na za chom inei ho chung bu ma ilung chung wa paka Christa pin na the da lung tim ki bu sa diu hi pathin na di ji ke mi bola crusade bol ti nga hele tu chung wang ka pin tha ding hi ta ki go ho pieng tha chu tu chung wang pathin tu sei pat i te se yem atia ama tu sei correction bolding ama tu sei nil kalding ama si tabangam ti gela ki go nga tu sei pa speaker pa crucial pa tu sei nil kal gun ke ding la dem gun ke ding a ki go kita criticism bolding a ki go ho chu koi ma sa pieng tha thei sita banga chu Christmas to kum Christmas in an pau hi e ho zo si dingang ki pa na hi na dinga hi ki go dan iti na ki go nam ita banga na ki ngai tu pathianin chom sa sei do nau chung bon cha ba di phat thu bu pi ta